ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। କି ଚାକିରି ବା? ସେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପରିଂ କରୁଥିବେ। ରହିବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆଗକୁ। ହେଲେ ଏଥିରେ ପଇସା କିଏ ରଖିବ? ବୁଝାବୁଝି କିଏ କରିବ? ସଞ୍ଜିତା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। এটা হোটেল নୁহଁ ଚଉରା। ହ୍ୟାଲୋ ବକୁଲ କେରେ अंकल मु आगु जी आसुन आस सुंदरी बस गाड़ी से छाड़देवी नहीं मुंडे गॉड सो नॉटी हेलो गाइस कहलु गाई तू तो बॉस गाई तू छोड़ा। एते कोनी पिलाटा 24 वर्ष केते क्यूट बहुत छोट।